Juan Juamo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang IDKP merbekas. Bersampang dekat merlulu ate ngodiri. Boydeng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahanen. Mersodip mo kita asa tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Tanda Jona. Bage sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat di Matius bindu 12, ayat 38 soh ayat 42. Jananak sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 30 si bahkan si mendok. Soh mo jahat bak tunggang na jelma si sencundut nina Yesus. Kene jelma jahat mengidokan asa kubakin tanda kelengangan mada. Oda berenta bakene sada tanda kelengangan lainkan pelintanda kelengangan Nabi Jona. Kene ale dengan sada kepercayaan. Kelengangan simbol gahna oda tiki Tuhan mengubah situasi isi kuliling tah. Melainkan tikan lot perubahan. Ibas penandan dekat penjalon ta mendahi Tuhan. Ibas kenggeluhan ta. Pertobatan dekat perubahan ukur. Ibo kelengangan simbol gahna si boy sempa ibas ngeluh sada-sada kala. Enmo inti kade sini kelomokan Yesus. Imo perubahan ukur si merembahmi pertobatan sintuhu. Dekat iman sin teguh mendahi Tuhan. Ibas Matius bindu 12 ayat 20 walu. Kalak parise dekat si betoh surat. Menuntut kelengangan gabe bukti mendokkan Yesus tuhu-tuhu roh ketan Tuhan jahobanai. Tapi Yesus mengaloi. Oda ibereken mendahi kalai tanda selain tanda Nabi Jona. Bage si Jona tikan ibagas beltek ikan belen telu ari. Bagi mo Yesus nahan mate janah keke iari petelukan. Selain ini tanda Jona gabe pendilon lako tuhu-tuhu mertobat. Jona menenggokan pertobatan mendahi kalak Niniwe. Janah kala ipe mertobat. Tanda Jona mengajak kita asa mengantusi imo keluahan sini bereken merkite kematen dekat perkeken Yesus. Gabe tanda simbol gana ikeleng dekat kuasa Tuhan mendahi kita. Tanda Jona mengajak kita asa mengantusi imo keluahan sini bereken merkite kematen dekat perkeken Yesus. Gabe tanda simbol gahna ikeleng dekat kuasa Tuhan mendahi kita. Etakemo si jalo merdengan pertobatan, imo perubahan geluh si makin ikelemoken Tuhan dekat dengan jelma. Imo bukti sintarar si mendok kita enggo mertuhu-tuhu menjalo keleng Tuhan ibagas ngeluh tah. Bersodip mo kita. Tuhan, pergegohi mo kami geluh ibas semangat perkekenmu. Ningan nai, boy kami mengketindangkan perkekenmu. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juan jua mau banta. Shalom.